шаҳодатномае ки мисол ҳам шаҳрванд дар шӯъбаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ шаҳру муҳим муроҷиат мекард, вақте ки шаҳодатнома аз рӯи китоб нависонда мешавад, ҳамчун такрориё ки бори аввал хатоги ҳамун корманд вақте ки пеш аз ҳамин баромадан як бори дига хонда бибинад. Вақте ки хон мисоли 3 рӯз гузашт, 4 рӯз муддати 1 моҳ мисол мезгара шаҳодатнома дар дасти худаш. баъд мебинад ки мисол тарафи мард ягон хатоги дорад ё ки тарафи зан ягон хатоги дорад, ҳамура гардонда ба он шӯъбаи асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва ҳамон мутахассис ё ки роҳбари ҳамон шӯъба дар омада муроҷиат кунад. вақте ки хатоги хичонро мебинад ё ҳатман хичон бояд иваз кунад хатоги хичонш дегар. Лекин ҳолатҳое ҳастанд ки вақте ки вай шаҳрванд муроҷиат мекунад, солҳои 92-93 солҳои пеш хатогӣ шидагиа. Аллакай вай дар ҳолатҳое ки бин мо медонем дар соли 93 чӣ ҳолатҳо буд? ҳамон ҳолатҳоро дар вақте ки мисол сину сол хато мешавад, ягон ҳарфш хато мешавад, ҳамура камтар ислоҳот дароварда мешавад. Ислоҳот медарорем, боҷи давлатӣ ваёда ҳастанд. Вақте ки солҳои пеш ана муҳлате ки дар ҳамин муҳлати 1 моҳ 2 моҳ то 3 моҳ ҳатман мудири шӯъба аз тарафи худаш пардохт мекунад, иваз мекунад, ҳамон шаҳрванда мешавад. соли 2018 шуд дигар 92 18 ҳамон шаҳрванд дар муддати 23 сол то 3 моҳ ҳуқуқ дорад пасон гашта биёяд ба ҳамон мутахассис муроҷиат кунад. вақте ки 18 шид сол мезгарад, 19 мешавад, баъд 22 мешавад, баъд аллакай хатогира мебинад. бояд шаҳрванд ҳамура як бор назар бизгаронад. айби шаҳрванд айби шаҳрванд ҳуна гуфтасе вақте ки хон бебара 3 моҳ шумо мутахассисе در همین مسئله ببخشید من یک شرط دیم دیگر این قانون‌ها چقدر حالتهای خوبم معین کرده وقتی که از جانبی کارمند محکوم سرکشی شدند ثبت اسناد حالت شرطی ترتیب داده می شود در مواردی بعد از آنی که نشر شهادتنامه می شود متخصصی مفهوم ثبت نامه با آواز بلند باید بخواند با آواز بلند بخواند شهادتنامه با کی سال همش گفتم میگذرد. اگر در همین مورد شهروند یکون خطاگی را پی برد باید حتما چون مراجعه یک مسئله دیم طبق طلبات ماده 86 قانون جمهوری ترکمنستان درباره باقاعدگی دولتی اسناد شهروندی از طرف کارمندی که حقوقهای شهروندان جمهوری تاجیکستان، حقوقهای شخصیت‌های به شهروند و شهروندان جمهوری خارجی در مورد باقاعدگی بیکار شده طبق طلبات قانونگذاری به جوابگری کشیده می شود. این ماده 86 معین کرده که جواب کرده. یعنی شهروند اگر در همین مورد اگر یعنی حقوقای او پایمال کرده حتما میتونه چوب کنه با سود با مقامات‌های زیرپا مراجعت کنن جبران کنن همون را درست کرده بکنن. علامت این در قانونگذاری معین شدگیه. یگان جای چیزش نیست. 100%.